Long live! Long live! TSF long live! Long live! Long live! TSF long live! Long live! Long live! TSF 你好几了 TSF 你好几了 TSF long live! Long live! Long live! TSF long live! Long live! Long live! Hashtag roman skin bag ke ma ko sinai Hai masram nai. Hashtag dari ke roman skin bag question pattern masram nai. Masram nai. Hai ke coba coli nai. Hai ke coba coli kha. Hai ke coba coli nai. TSF long live. TSF long live. Mago sinai. TSF long live. Proud of long live. How are you? Anyway, sir, good morning. I believe. Okay. I'd like to introduce myself. I'm Hamal Jamatia, General Secretary TSF, and this is my president, Samrat Devarma. And so, sir, as you all know, and we all know, we are. Oh, yes, sir. No, sorry, no. I can. जों दिनै जों TSF नि अनगायै जों TBSE आव जों फायलायजा मेयाफोरावबो नुखानानै जों दिनै बर्डनि प्रेसिडेन्ट मालायखा जों थांनाय 22 आवबो जों गायसे मेमोरेन्डाम याफामानि हाइफानो ताबक कदाल प्रेसिडेन्ट चंजाखा जों बनो TBSE एपिल खायखा जों एस अर्गानाइजेशन जों रेसपेक्ट खायगो एन्ड बर'नि जे डिसिसन बस हागोजे ब दिनैनो ब गभर्नमेन्ट नो लेटार सि होनाय जों आमनो नायसिंनाय हाइफोन नि रक्सिगो जों बर'नि हयते जों रिप्लाइ नायसिंगै मंसा रिपर्ट करिंके नि रक्सिगो जों मुभमेन्ट बाहायनाय जों स्टुडेन्टस रकनो आई विल अपील यू ऑल निरक ताकिरिदि निरकनि एग्जाम बेलायनो गानाय दं जों सिगो बनि बागै जों तंमाया निरकनि थांनायनि प्रब्लेम रक जों नुगो बनि बागै जों तेवैसा जे ककबरक सब्जेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट निरक मा सयथों हनै मुसुकमानि बागै निरकबो मुसुकमानि बागै जों दिनै अर फायलायगो बनि बागै जों निरकनि सापर्ट नांगो बरक गभर्नमेन्ट जेफोन डिसिसन नोंथों निरक ताकिरिदि निरक रोमान स्क्रिप्ट बायनो सयदि अमचिनि कबक मुंतंनाय डिसिसन न निरक तानायसिंदि जों नायसिंनाय हाइफोन जेफा डिसिसन नोंथों निरक रोमान स्क्रिप्ट बायनो सयनाय हनै निरक टियार तंदि हनै आं जत स्टुडेन्ट न आं एपिल खायगो कायसेको खनायमा आसक जे प्रेसिडेन्ट जे सामाने फरेन लैंग्वेज एक्सेप्ट खायजेग्ला खनै आबर बाबा हे काउंटर नै सी फरेन लैंग्वेज तो जतो न फरेन लैंग्वेज जिनि बागै बेंगलिश स्क्रिप्ट फरेन लैंग्वेज देवनागरी बो फरेन लैंग्वेज अमके जों जतो एक्सेप्ट मा खायने दा रोमान स्क्रिप्ट ठीक आसे फरेन लैंग्वेज बट फरेन स्क्रिप्ट जेदा एक्सेप्ट खाया बुडो एक्सेप्ट खायान सामाने ताबो आं मा साग बारबन जों बेंगलिश स्क्रिप्ट बाय जों तुई सुइमाया तुई मा सैनाय जेसे पेज बा फायथों ब तुई न मा सैनाय तुई सुइमाया बनि बागै जिनि ककरक तलक जों नगयनो दं तलक कमायथों जोंनि फ्यूचर जेनेरेशन न जों अमनो मुचुगो जे जिनि ककनो सिक्योर खायथों प्रोटेक्ट खायथों बर'नि जे
mucuk mani borok ni rights borok mathung omoto jeng mucuk yable student si mucugo borok roman script bai suigani hinai oro phaibane government borok saka committee rok form khaika but the students are not in favor of roman script government de exam paper suinai na committee de exam paper suinai students porai tongle so borok no decision rights rodiba government boni bagai board no sumon appeal khaika immediately government no letter situm letter suimani ulo chungno report rogoi borok tuma bo decision jeng amon aisingnai haifana government rok borok saka bengal script bai ma suitha inke sin student no sung sanai nirok takridi nirok roman script bai suidi sung tongo nirok mungsa tawana thangnai go nirok no khana sin students rok force khaijak mani haifana sung TSF basabi tawana di sung nirok ni loge tongo mungsa suk sin students rok school rok phone tewisa force khaijak angke sung ready tongo nirok ni bagai fight khaigani nirok loge radi asung hamba আমি এক্সাম তাই বেশি দিন করি খেয়া প্রেসিডেন্ট বসে দিন নি বিশিং চিঠি রহনা তাই বসে বিশিং রিপোর্ট না কোন সাইড হবে bot tinin rohonai kha khayo sung within 2-3 days sung report magan hanai sung update ma khang kana sung ni rono tewisa sung inform khayana thank you very much we all know today we have visited the TBSE we all know what are our students are facing even in the past the students were forced to write the Kokborok subject in Bengali script but 100% students are in favor of Roman script and the government and the board they are setting the question paper in Bengali script but we want to make clear the government should give the rights to the students in which subject they should be writing if the government is forcing them we TSF won't be silent we all know what we TSF can do and I will appeal my dear students as your exams are approaching near don't panic don't afraid let the government decide in any whatever script but our demand will be Roman script as you want Roman script write in Roman script if anyone force if any teacher any principal force you to write the paper in Bengali script or other script as you are in favor of Roman script write in Roman script we will definitely be standing by your side and supporting your side don't be afraid don't panic it is your right so we TSF will always be there as we have visited the board we have speak with the president he will be writing a letter to the government and we will definitely be waiting what is the response from the government side